Kani kadi ka kinhon jong ka seng ka balatip kum ka National Highway Demand Committee Southwest Khasi Hills District ka bahapo ka jingalam jong shongknor uba kinpam vi karlingdo ha ka khatlai tarik mentau nailar arhajar arhusan ha ka jinga kendo bikinong pathai khubor ha Shillong Press Club kila kerpat ka sorkar bakan penhe ya ka jingshnai ka surok nanong ba Shillong shadu ranikor kum ka National Highway kum ka intermediate lane ka baladep penbhadang shen Namar kani kadi kajing angnot jong pat ba labun snem banyo i kani ka surok National Highway kaban pensuk ha kalit kawan ki pat ba jong bun tali ki shnong ki bayat ling ba kani ka surok kamtam kum ka shnong mau ngap mau plang lat mau siang mau kerwat rang thong nong na dirang bat hadu ranikor kabajingai kumba kandai punriu kilometer bat kabalamang pisa arspa klur tingka kajing lut nadu ka snem arjar khatlai Kani ka kinhun kala kano baka daw hi kajing slem ban pentrei kani ka surak kadai na kajing deko ka sorkar Meghalaya ban yapen bet bat ke NHIDCL ba kani ka kam kadang sateng hadu menta kabala ban deiru ka daw ha kajing ya snow pair ha ki kam san perthai namar por ba yo ikani ka project na don da ka wei ka sorkar bat hadin pat lawan da ka wei pat ka sorkar Kebetulan di media baru kita boleh apply for kenang kita hari Nakalian jungi ka kali ka press briefing nakalian junta National Highway Demand Committee junta Southwest Khasi Hills District. Hajisha nakalian jungi kabari kani ka nilai form ni kani ka National Highway Demand Committee. Hadin ba nakalian jong ka Sarkar Meghalaya ka penbena ya ka intermediate lane napo wiloi makurat keban dicaduk kenyo. Tiada mana kali yang hotel pula ada di bor ba nakaliang jong ka Sarkar Meghalaya ka pernah kumba arpa kilometer arpa krul nak kebenta di tu ya kan intermediate. Nakaliang jong ni welcome ya kani di setunap nomor ba nakaliang government asingkia. Hari kecil kali mata kalong ba nakaliang jong karun kecil kali ba halor ka National Highway kaba nakaliang jongka Sarkar India nadu usnem nadu arjar khatlai hadu arjar khanyo terter nakaliang jong kinoyalam jungi tu kapor nadu namo plang mosndram nata jong kamokurwat karanikor kilai persu ya kanika matar rekat barka Ministry of National Highway Transport and Highway amna po Delhi hakaba nakaliang jongka government of Meghalaya tu kapor kila menjur bakadon du kastitos hakaba yaka surok nadu mongap moplang laj mosiang mokurwat rangthong nongna dirang nata ranikor khapra kanan ka proposal kaba kumba khandai pundriu kilometer kadai ka National Highway. Te kata kastitos hadu mentang ngintip balai baka syuja akaja menta. But hagtu kapor kajing yakun nakaliang jong kisawut ki amali nadu iba kini di kriam iba di amali juga moplang iba pensengat yansim iba amali jong ka mosram tu kapor ba danggu berkamta me nakaliang ututi minister badi baru well ubal akhlano ubal atristom nak benta ya kani ka banwan ra ya ka National Highway nak benta berkonek ya ka headquarter ka district bat ka state capital te Henry ngitip nak kanu kadaw bak sujala keja berni suka ban perkemau ya fiba kastitos juga ni nakana husnem arajar arpoar husnem arajar arpo hau benai ni Bagadan ka statement nakaliang jong ka government of Meghalaya peringkat bat PMO emeli jong ka makurat ba rendikton tu kapor ila penmana ba hakabari bat ka banle ka DPR ka global infra kade ka company ka ba haban ka DPR bat ikan mau kan mitar Januari ajar apuai nakaliang jong emeli jong ka makurat usasin udah permeraru ya kata kaju. Tiada ngantip nak kanu kadaw bak syuja lah kaja.
Tiangre kani ka yu ka jing i jungi kade bet na kadau ba imat kadon ka failure na kalian jung ka kongres ujung ka na kalian jung ka government nang ni po mi khalaya bane trelang bat ka NHIDCL nata bat ka sebentar nak benta bakani ka project benta kala susah suspend kamde na kadau tu ka technical problem la ni na kinu titau na kijung bom dot ka phone ni kanu handai ka jing i jungi kade bet na kadau jung kadon ka political eco nata ka wei ka political rivalry nata ka vested interest hakitu kipor ba kani kalong ka jing laran hadu kata namara ra pipet ya ka nang ni apo ranikor katra ranikor teter hadu mai sekolah hadu bagmara mentakil ada apa jiftere mentaka jiftere ka ya chapra bad mentaka ada partar ni da hadu bagmara jika nu jumud ayu haba nang ni na state capital ya ka district capital hadu banda ko isa po ranikor kamdon ya kata harina tay na po bodar mentaka ada perkala ya bah jika ni ketika kadi national highway kata kadi kecing keli ka ba kabana kali jumi ki paj ba jong ka Southwest ka district kanu kecing keli ka ba he ba nata na syukwa ban pen kenmau ru ya pi ba kani ka national highway ka bala propose kadan ke jiktu na kementa banwan ra ya ka khamta me na kementa ka roi kapar banna kementa banyarap ya ki norep nata ya ki pakai pateng ya ki kun samla ki bapuli puti nata hakbari berkah kot kakia banna kementa ya kiwe jirkam kani ka surok kamde ke chakri ta na kementa ya ka South West Kasil harika ka chakri ru ya ka iskasil ke ba ngala bata ya ki meni ya ka moplang konsensi na ya nata ya ka mau sundram konsensi nata bari ki artani konsensi ta ya po Southwest Kasil bari ka uya karan ko bari ka makurat ti kani ka kabang ong ipi ba haji sya nakale ti persa ya ke intermediate ya ke baka sarkar Meghalaya mentakal apa bena handai ke kabang ko abanong ba ka sarkar Meghalaya ka de pen iya kata ka seriousness ha ka ba ban restore biang ya ka national highway dang mentang ilawan ila pa ka sti ila penher ka sti Deputy Chief Minister berdiri PWD Minister hakaba nakali yang jumi ila kerpat ya ka tanat PWD mereka sarkar Meghalaya bahkan pun iya ka seriousness ya ke jinglong serius hakabari ya kani ke jingtrang jong ki pajba jong ka Southwest Kasil district pertunjuru jong kini ki arteli ki blok ka moplang bat ka jong ka Mosundam tinga ko aban chukali khindia ta hakabari berkata balongba nimtip nakanu ka daw kami ai kata ka idea hakabawan ra ka intermediate nya ban bu jirkali berkabar kalong ba balai ya kejingtrang jungi ki pajba ya kaba nakaliang juga sarkar kala de pediang ngadu sarkar India itu kepor menta kisudu kacu jak kumni bat la pipet kembang la kedeu mene kasurok nadu ranikor na sekolah du bagmara kadi belin berkedi nasional ini pipet ya keselong noston tura kadi belin nata pipet ya ka siksak ampati mahendragan katuru kadika ju berkani kadika ju ki surok ki ba hanadu itu kapor kila propose bernata kila ya tinata hakabari batka hakani ka benta nakali jumi ni ko abad bu jikiliru ba yakani ke jik penhiar kerdan yakani ka surok nani na po moklang hadu lain mau siang mau kurwat nongna hadu khatpra kabari ranikor atai kadon ke imat halendet ni bu jikili yo le sikadon ka benefit na kementa yanu kibadi public representative lani kini kiba doni kam kontraktor
kibaron ke jitmu ban kontrak ya lor kan ikan surok. Tina takadaw na kalian kecungi kalong ba ni kerpat jur ya ka sorkar Meghalaya baco bah bana kalian jong ka sorkar Meghalaya kan restore biang bahkan ya keren barkat pen iya ka seriousness na kementa banwan rak biang ya kan ka national highway kabaran ke jitmu na du mongap mau plang lain mau siang mau kurwat rang thong nong na dirang khatpra kabari orang dikor kan ka root project nata mikwa aru na kementa ya ka sorkar Meghalaya ban pen iya kata kecing ya tere rekat bat NHIDCL barka sentar government nata ban perkut yakini ke political interference berkunjuru na kementa ia ka jitu na kementa ban penkalan jabing penkalan jalabi hakabari batkan surok dikata ketika nomor bakani ketika surok ke badun kam hadu kata ketika lifeline jong kipaj ba jong ka Southwest Kasil district kumjuru na kementa ka South ia ka East Kasil kibari kini ki artiliti block bat kumjuru wadi ka West Kasil kini kede ibana kele jung ka National Highway Demands Committee Southwest Kasil District ibu Ahmad ka Sarkar